U okviru nacionalnog programa unapređenja energetske efikasnosti pisali smo ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Mere predviđene ovim programom omogućuje smanjenu potrošnju električne energije, što predstavlja direktnu korist i uštedu kako za građane, tako i za državu, ali i doprinos očuvanju kvaliteta životne sredine. Vrste planiranih mera koje planiramo da sprovodimo su zamena spoljašnjih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog osmotača, postavljanje termičke izolacije zidova, tavanica, iznad otvorenih prolaza, vodovoda i ostalih delova termičkog osmotača prema negrejanom prostoru, postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača, kao i unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili delova sistema efikasnim sistemom putem zamene postojećih grejača prostora, poto ili peć, efikasnim, zamene postojeće ili ugradnje nove cevne mreže, grejnih tela i pratećih pribora, ugradnja toplotnih pumpi, kao i ugradnja solarnih kolektora i ugradnja solarnih panela. Opštinsko veće na poslednjoj sednici donelo je odluku koju će da uputi Skupštini na odlučivanje, a u narednom periodu naši građani će da podnose zahtev. Birali smo komisiju koja će da prati sve ove procese na terenu.